Selam i pozdravljam sve prisutne, znači večerašnja tema je uvijek aktuelna. Pa evo, dosta si nam naslova dao, evo ja ću pokušati pridržavati se tog nekakvog nepisanog pravila, znači Rim, Iliri, njihovi odnosi i tako dalje. Znači po jednoj rimskoj znači mitu, Rim je osnovan 753. godine prije nove ere, pa tamo znamo da su bila dva brata po jednom mitu, Romul i Rem, pa su se posvađali oko međe i tako dalje. Znači, to je mit po kojem je nastao Rim. Na drugim mjestima se spominje da je on osnovan nakon dolaska mitskog Eneje iz Trojanske bitke. Znači, država koja je udarila pečat Evropi u svojem vremenu, Rimsko carstvo, znači kasnije proglašen carstvom i tako dalje. To je ono što se zna, jel? Što nije sporno. Ovdje što je sporno, što nije poznato, znači, evo, nažalost, da nastavim, znači, tema je, znači, jasna, to je otprilike ono što je poznato. Ja ću se ovom prilikom dotaći jednog dijela koje je u bosanskoj historiografiji nepoznato, to je dijelo De Lingua Latina. Govori se o nastanku latinskog jezika. Znači, ono je u fragmentima sačuvano. Marko Terenci je Varon prije približno 2100 godina, nešto manje, napisao to dijelo. I u tom dijelu on je navodio primjere kako je nastao latinski jezik. Znači, nije to nekakav jezik koji je jako star u odnosu na bosanski, odnosno jezik Ilira i neke druge jezike, jer on doslovno navodi u njemu da je latinski jezik nastao kao mješavina etrušanskog jezika, sabinjanskog jezika, umbrijskog jezika, koji su bili prisutni u Italiji, i grčkog jezika. Znači, taj je jezik po njemu nastao nekoliko stotina godina prije nove ere. Tu se ne može govoriti o nekom jeziku, znači koji je u rangu, na primjer, ilirskog jezika. To je ono što nije poznato. Znači, logično je da je taj čovjek koji je živio prije 2100 godina i pisao, znao za neke etrušanske riječi, sabinjanske i tako dalje, i da je on naveo, znači, porijeklo tog jezika. Međutim, to dijelo u historiografiji, kažem, kod nas nije poznato, dok je u Italiji postoje ljudi koji poštuju to što je napisano, a postoje i oni koji, smatraju da to baš nije tako bilo. To je, znači, što sam naglasak dao na nastanak latinskog jezika, s obzirom da je on temelj mnogih jezika u Evropi. Kada se Rim širio po Italiji kao država, međutim, to je nesporno, međutim, njegovi vladari nisu bili stanovnici Rima. Njegovi su prvi vladari, što je poznato, bili Sabinjani, narod koji je živio, znači, istočno od Rima. I ti vladari su zapravo, možemo reći, osnivači Rima kao države koja je širila se, znači, stotinama godina po Italiji. Pa je ratovala i sa Keltima i sa drugim narodima koji su tu živjeli i vremenom je uspjela nametnuti svoj vlast. Kada se, znači, počela širiti na istok preko Jadranskog mora, tad je došla u sukob sa ilirskim kraljevstvima. Međutim, oni su uspjeli savladati ta ilirska kraljevstva koja su se pojavila. U historiografiji prevladava stav da ti Iliri koji su živjeli, znači, u Albaniji i Crnoj Gori, današnjoj, nisu poštovali
trgovačka nekakva pravila, pa su se bavili gusarenjem, pa je to izazvalo reakciju Rimljana. I Rimljani su, znači, vremenom uspjeli nametnuti tim Ilirima svoju vlast. Međutim, nisu išli dalje u dubinu i nisu išli na sjever, ovamo gore prema Dalmaciji, znači to je više od 200 godina poslije uspio Oktavijan, rimski car Oktavijan, osvojio je Dalmaciju, preko Dalmacije došao oko 33. Općenit je stav da je on zauzeo sva ilirska područja. U historiografiji je, znači, rašireno mišljenje da su zapravo Rimljani bili uspješni jer su prihvatali ideje naroda koje su pokorili. Međutim, pokoravanje Ilirka je trajalo više od 200 godina tog naroda jednog i nije poznato zašto se to tako desilo. Pa ću ja ovdje samo navesti, znači, da su u jednom pohodu, to su zapisi rimskih pisaca, znači imali 10.000 poginuli Rimljani. Kad su pokušali, znači, preko Ilirika preći od Dalmacije tamo prema Makedoniji. Znači, to su i u to vrijeme bili strahoviti gubici, jer Iliri su grčevito branili svoje teritorije. Zapravo, to je razlog zašto je osvajanje Ilirika trajalo više od 200 godina. Danas je opće poznat Batonov ustanak kad su Iliri koji su živjeli u Bosni pod imenom Desidijati pokrenuli veliki rat u kojem su željeli protjerati Rimljane. Nakon 3,5 godine borbi, suočeni sa nestankom naroda, njihov vođa, koji je bio tad vođa svih Ilira, Baton Desidijatski, odlučio prekinuti taj rat. To je bilo, znači, 9. godine. Taj Baton Desidijatski, znači, je čovjek od kojeg su Rimljani po rimskim zapisima strahovali. Za vrijeme tog rata u Rimu je strah zavladao da će ti Iliri doći zauzeti Rim i da će nestati rimska država. Znači, toliko je bio strah od Batona i njegove vojske. Radi se o vojsci koja je bila spremna, znači, što kažu, borba do zadnjeg. Ogromni su gubici bili na obje strane, znači ovdje se može govoriti o desetinama hiljada poginuli. Nažalost, oni nisu uspjeli protjerati Rimljane i sljedeći 300 i približno 350 godina Ilirikom su vladali Rimljani. Do dolaska Gota koji su protjerali te Rimljane zapravo iz većine Ilirika. I to nije u historiografiji poznato, pa se uvijek prikazuju nekakve karte Rimskog carstva. Do 476. godine, kad je zapadno palo, to su besmislice. Znači, stvarni vladari većine Ilirika od približno 350. godine su bili Goti, koji su opet svoje sjedište vlasti imali u Bosni. I to svjedoče i toponimi i zapisi Jeronima Stridonskog, koji u svom jednom navodu spominje da je bojao se da će čitav svijet postati arijanski zbog tih Gota, koji su zdrmali temelje Rimskog carstva, koje nakon bitke kod Hadrijanog polja nije imalo što tražiti, znači u većini područja Ilirika. Ovdje sam je napomenuo jedno važno, ja sam to zaključio, jedno važno otkriće koje su Rimljani preuzeli od Ilira. Znači, da kako da to nije jedino, narodi se prožimaju, znači kulture se prožimaju, uticaje među obostrano, ne može se tu govoriti o uticaju jedni na druge bez reakcije. Znači, jedan od najvažnijih izuma su kule na utvrđenjima, koje su Rimljani nazvali bastionima. Ti bastioni postoje, znači, u području Breze i Kaknja. Ima nekoliko tih gradina, kako sam ja otkrio po bosanskoj ovoj literaturi. To su zapravo ujedno i najstarije gradine koje postoje u Iliriku i tu je živio i Baton Desidijatski
i tu mu je bila i glavna gradina i ta glavna gradina je imala kulu, znači ispred utvrđenja i po toj riječi baština ili bašta je nastala riječ bastion u latinskom jeziku. Znači doslovno je utvrda ispred utvrđenja. Mala utvrda znači male površine, ali velike visine, jer je omogućavala preglednost terena ispred utvrđenja. Znači ono što se nije moglo vidjeti sa zidova utvrđenja, moglo se nekoliko puta bolje vidjeti sa te gradinice koja je zapravo bosanski izum. Znači, Rimljani su je preuzeli i proširili tehniku gradnje širom Rimskog carstva i od tog vremena su pravili, znači, gradove sa kulama. Pa i ova čuvena Bastilja u Francuskoj je dobila ime po toj riječi bastion. To je nesporno. Kao što je i nesporno da bosanski jezik ima riječ bašta i baština, i to je zapravo riječ po kojoj je najviše riječi u evropskim jezicima nastalo, ali to neću sad napominjati. Eto, toliko još samo o imenu, znači, ja sam zaključio da Ilir znači uzvišen. Znači, prije imena Ilir je postojalo ime naroda Baštini. Ta riječ Baštu, Sebastos, Besten je značila u drevnim jezicima, znači govorim o akadskom jeziku, o Iraku, o grčkom jeziku, o pragermanskom jeziku, je značila čast. Pa sam ja zaključio da zapravo ti baštini znače čast ili časni ljudi. Znači nazivi naroda drevni mogu se tumačiti drevnim jezicima. Kada su došli Feničani, znači prije približno 4000 godina preko Grčke, oni su te baštine, čije ime znači čast, nazvali Ilirima. To sam ja zaključio, jer po arapskoj riječi, a arapski jezik, njemu je srodan fenički jezik, ima riječ ali, što znači visina ili visoko. A čast je uvijek na visini, misli se onaj časnog položaja, visokog položaja. Ja sam zaključio da su oni te baštine zapravo nazvali Ilirima. I da Ilir znači uzvišen čovjek, zapravo isto što i ime naroda Baštini, koje je višestruko potvrđeno širom Evrope. Znači, govori se o Rumuniji, govori se o Španiji, govori se Italija, Grčka, teritorija Njemačke i tako dalje. Znači, nije to narod koji je živio samo u Bosni, nego se širio. Kao što su se kasnije širili kada su bili poznati i pod imenom Iliri. I ovdje samo dozvolite mi još o Ljiljanu nešto da napomenem. Znači, u starogrčkom jeziku je postojala riječ Leirion i značila je Ljiljan. Ja sam zaključio, pošto bosanski Ljiljan samo raste u Bosni, da su Feničani, odnosno ljudi koji su došli tamo iz Libana, Sirije, Palestine, da su prema tim Ilirima u grčkom jeziku, koji je mješavina i feničkog jezika, i ilirskog, i tračanskog, i tako dalje, znači, da su nazvali taj cvijet Leirion, a tu sam riječ pronašao u dijelu Marka Terencija Varona, onaj što sam ga spomenuo na početku, koji je pisao djelo o latinskom jeziku prije 2100 godina. Znači, doslovno piše da Grci za Ljiljan koriste riječ Leirion. To je direktna veza Ljiljana i Ilira. Eto, toliko za početak. Hvala vam. Dobro. Došli smo, znači, do tog dijela, a ima li šta Sulejman da nam kaže, ili ćemo preći na sljedeći topik? Ja bih samo napomenuo u
non stop se sluša i čuje, ne mislim na Samira, nego na ostale koji dolaze ovde na platformu. Kraljica Teuta, kraljica Teuta. Međutim, niko neće da spomene da je prvi ilirski vladar bio Bardilis, koji je u historiografiji posvedočen kao kralj Ilira. Međutim, da ne bi širili tu polemiku, a veoma je važno napomenuti da je to jedan od prvih kraljeva Ilirije i da pod njegovim rukovodstvom više puta je napadana makedonska država. Normalno ratovi su se vodili, Iliri su pobeđivali, gubili, vraćali se ponovno na svoju teritoriju i tako dalje, uz tada velike žrtve. To bi bilo ono da ne pomisli neko da je samo ta kraljica Teuta i niko više nije bio kralj Ilira. Eto, to je bila poenta ovog mog upadanja sada. Dobro. Hvala, Sulejmane. Sad, nismo govorili o jezicima za kraj, ali eto, također bih htio pitati, ako želite malo da se osvrnete na ovo prisvajanje Ilira, gdje prisvajaju svi redom te Ilire, naše pretke, gdje Srbi, Hrvati, Albanci, svi prisvajaju i nas kao potvaraju da smo mi, da mi nismo Iliri, što nije tačno. Pa eto, ko želi od vas dvojice, neka to obrazloži kroz neki vid argumenata, eto, ukratko. Ne sad da idemo sa teme na teme, nego eto, da se držimo do ove teme koju smo počeli, dakle. Pa, evo ja ću kratko. Gledajte, mi kao narod imamo problem, mi nismo raščistili, znači, sa historiografijom iz vremena komunizma. Znači, u komunizmu su doslovno štampane knjige u kojima ne spominju se Bošnjaci nikako i kad su priznati kao muslimani, njima je, znači, oduzeto pravo da su oni nasljednici Ilira. Znači, doslovno Aleksandar Stipčević piše ko su nasljednici Ilira i ne spominje te muslimane u svom dijelu 1989. Ni u onome iz 1974. Kao da oni ne postoji. Doslovno su, znači, štampane knjige u kojima se negira ime Bošnjaka, doslovno, i negira se državnost Bosne u srednjem vijeku. Dotle je išla ta mržnja. Kao niste vi postojali, to nije bila država nikad. To su nevjerovatne stvari. I danas mi imamo mnoge probleme jer nije raščišćeno da se kaže da su to obične laži, izmišljotine koje su imale jedini cilj genocid u miru. Nestani u miru. I mi imamo problem, znači, sa mnogim stvarima iz tog vremena i kod mnogih ljudi postoji zabluda, aha, mi smo bili priznati, pa jesmo, kako smo bili? I u historiografiji, temelj toga je historiografija. Znači, temelj te mržnje je historiografija. Napiše se pogrešno, predaje se studentima pogrešno, prepričava se pogrešno, uči se pogrešno i mi smo, znači, zanemarivani bili jako dugo. Sad, prošlo je od rata 30 godina. Ja sam zbilja očekivao da će se vremenom to, međutim, jedan veliki dio Bošnjaka i dalje vjeruje u te laži. Nažalost, kao nije bila država Bosna, Bošnjaci nisu. Pa nevjerovatno dokle ide to.
zanemarivanja vlastite prošlosti. Zapravo radi se o najstarijoj državi u jugoistočnoj Evropi nakon Rimskog carstva. To je istina. A o imenu Bosna, mislim, ja sam u svojim knjigama naveo gdje se sve spominje, pa to je ime staro 1000 godina, to je van pameti da je neko nama dao ime, donio odnekle. Ne, nego je to autohtono ime koje je nastalo u Bosni. Mislim, ne mogu sad zbog vremena ograničenosti govoriti gdje se sve u prahistoriji spominje bosansko ime. Evo, samo primjer, Italija, Dalmacija, Albanija, Vojvodina, Trakija, tamo posle u Bizantijskom carstvu i tako dalje. To su nebuloze koje su nama nametnuto i ne znam kada će te laži jednom da dožive svoj kraj. Eto, ne bi više. Dobro, hvala na izvršenju. Hvala, Garavo. Ništa, nastavljamo dalje. Evo ovako, mi smo odgovorili na neka pitanja, dakle mi smo išli pitanjima kako je nastao Rim, odakle su došli Rimljani, ovi koji su bili, pratili su i čuli su. Koji narod je oformio Rim? Zašto su Rimljani napadali Iliriju i Ilire? Ko je od koga preuzeo arhitekturu od Ilira? Da li Iliri od Rimljana ili Rimljani od Ilira? Odnosi Rimljana i Ilira u starom vijeku? I za kraj možemo sada malo više da dodamo o jezicima. Znači, tu smo rekli da će biti zadnja tema. Pa eto, ko želi neka preuzme, dakle, jezici, pričali smo, znači, ilirski, latinski, grčki, slavenski, povezanost, ko je od koga nastao i koji je jezik najstariji. Dakle, eto, ko želi, neka počne, neka doda od toga dijela, to smo rekli kao završnica da bude. I ono, resto neka budu pitanja. Pa eto, ko želi da preuzme, neka preuzme. Pa evo, ja ću opet pokušat ću biti što kraći. Pa gledajte, ime Bosna znači Plinije stariji u svom dijelu navodi u italičke narode, znači u narode u Italiji, Abisonte. Da li je to slučajno? Kada analiziramo ime naroda Latini, to ime nešto mora značiti. Jer neće se niko nazvati po nečemu što ne znači ništa. Da napomenem da svako ime drevnog naroda, svako, se može objasniti drevnim jezicima. Znači, svako ime se može objasniti drevnim jezicima. E sad, ja sam zaključio, znači, da ime Latini potiče od bosanske riječi latise, koja opet ima samo u bosanskom jeziku. Znači, nema je nigdje drugo. Samo sam pronašao u bengalskom jeziku ima riječ lati, znači štap. To je tamo iza Indije, država Bangladeš. Znači, Latini bi bilo narod štapa. Kao što su, znači, neko je njima dao ime, nisu on sam sebi dali ime. Njima je neko dao ime. Kao što je neko dao ime Grcima. Znači, nisu on sami rekli za sebe mi smo Grci. Nego njima su dali ljudi iz Bosne ime kad su se iseljavali iz Bosne. Znači, pa su onda Rimljani zabilježili ime Grekoji. Jer ne može napisati Grci, ali može Grekoji. Znači, nije bilo od Grekoji Grci, nego od Grci Grekoji. I u Bosni ima legenda da su u njoj živjeli Grci. Znači, to se ne može osporiti. Mi ne možemo osporiti neke legende, znači, i reći nije to istina, zato što je nastalo prije 3000 ili više godina. I prepričava se u mnogim mjestima, se prepričava, evo, ovdje su živjeli Grci koji su se iselili. Zašto? Pa zato što nisu htjeli više živjeti ima u toj legendi, znači neće da žive više gdje je snijeg bio, planinska zemlja, neće više da žive gdje je veliki snijeg. Iselili su se gdje? Tamo gdje nema snijega. U južnu današnju Grčku. Ne u sjevernu, nego baš u južnu, gdje nikad ne pada snijeg. Gdje je uvijek toplo, more i tako dalje. A to u osobito života uz vodu su donijeli iz Bosne zapravo. Znači, Latini bi značilo narod štapa, a Grci narod koji neće da
u širem smislu narod koji neće da živi tamo gdje je snijeg. Normalno ima to šire obrazloženje, ali evo ja sam pokušao da skratim. Što se tiče jezika, znači ja sam u nekoj prošloj emisiji, molim vas, otkud u grčkom 3000 riječi gotovo identičnih kao u bosanskom? Otkud u latinskom riječ ovis znači ovca? Ko je njima dao tu riječ? Otkud riječ vino, doslovno vino? Otkud riječ novum ili nova, doslovno nova? A taj Marko Terencije Varon, on navodi, pretpostavlja porijeklo riječi, pa on kaže, lucere je ono što daje svjetlost. Pa zar to nije naša riječ luč? Ili sidere sjednići? Znači, odakle su oni morali dobiti bar jedan dio tih riječi. I nama je nametnuto da smo mi jezik dobili preko Slovena. Znači, to definitivno nije istina. Gledajte o čemu se radi. Iliri, po svoj raspoloživoj historiografiji, Iliri u Bosni, znači šire područje toka Bosne, su crtali sunce, mjesec i zvijezde. To isto su radili srednjovjekovni Bošnjani. To je nesporno, ne može se negirati. Pazite sad otkad su ti simboli. Simboli u Sumeru i Akadu u Iraku prije 5000 godina su bili sunce, mjesec i zvijezda. Tu se govori o kontinuitetu života koji traje 1000 godina ili desetine hiljada godina. Znači oni su doslovno zadržali simbole iste. Zadržali su ljiljana kao simbol uzvišenosti ili božanski cvijet nekog tumači da on znači. Pa da kako da on sve to može značiti. Znači zadržali su simbole, zadržali su nazive rijeka, zadržali su način života, zadržali su kult zmije, do danas ljudi u Bosni vjeruju da se ispod svake kuće nalazi, znači, zmija koja je čuvarica ukućana, iako su Bošnjaci muslimani. Ali, hajte vi to objasnite da to nije istina kad on nekad i vidi tu zmiju. Da zbilja ima oko kuće luta zmija. Pa neki su je vidjeli. Mislim, sad, ja sam to u knjigama obrazložio i tako dalje, neću ulaziti. A znači, narod u identitetskom smislu, koji je zadržao simbole, zadržao nazive mjesta doslovno iste 1000 godina. Način života 1000 godina. Način odjevanja 1000 godina ili desetine hiljada godina. Narod kod Ilira je pravednost, gostoljubivost bila na prvom mjestu i čast. I znači narod koji je zadržao jezik, ja sam to objašnjavao, negdje sam pisao o tome, koji su to nazivi iz vremena Rimljana koji nemaju veze sa latinskim jezikom, jedino sa bosanskim. Nama je natureno da smo dobili jezik, to definitivno nije tačno. Znači, ako smo zadržali sve ovo i neke nazive, sve nazive rijeka i neke nazive mjesta koji su zabilježeni, i riječ baština koja samo ima u bosanskom i arapskom jeziku, bustan znači bašta. Pa nisu Sloveni mogli naturiti nama jezik, nije bilo tako malo i bili su pomoćnici Avara. A evo još ovo i neću stvarno više za ovaj put. Imena bosanska najstarija koja se u izvorima mogu naći, nemaju veze sa tim Slovenima. Ljudi, nikako u historiografiji nije razjašnjeno ko su Sloveni, oni su bili mješavina naroda. Goti su bili njihovi vladari. I riječ Slavin, izvorno Slavin, postoji u Bosni i danas, znači onaj koji udara i pobjeđuje. Znači, to je mješavina naroda iz Češke, Poljske i Slovačke koja se spustila u Panonsku niziju i sa Avarima, kao potčinjeni Avarima, se doselila u Bosnu. I u Bosni je onda nastala riječ slavni.
I dobri Bošnjani su onda nazivani Slavenima, ali slavnim ljudima. To je nesporno, eto toliko. Dobro. Sulejmane, ako imaš ti šta da dodaš, Bujrum, ako ne imaš, onda ćemo... Imam samo ovo da dodam. Hajde. Ako na Iliriku postoje 59 priznatih plemena, bar u nauci, među njima Dadanci, Albejci, Autorijati i tako dalje, grčki historičari sve njih stavljaju pod imenom Iliri. Ja, tu sam zaboravio Piruse, onda Albane i tako dalje. Šta je poenta? Poenta je, sad bi ovdje, ali nema niko od kolega Albanaca, pitao kako je pravo ime njihove države. U svim geografskim kartama kako se piše, kako je možete naći. Rijetko gdje možete naći Albanija, nego Šipnija. Prema tome, mislim da što se tiče jezika ilirskog i prisvajanja toga da samo Albanci imaju pravo da kažu da su Iliri, to mogu samo da zahvale naučnicima iz Njemačke, koji su i častili sa tim imenom. Jer ako se odmah samo pređe i uzme se DNK, vidjet će se 100%, tvrdim, da u bošnjačkom korpusu ima mnogo više postotaka ilirskih gena, da su mnogo duže na teritoriji na kojoj se nalaze, što je veoma bitno, nego skoro svi narodi okolo. Svi narodi okolo imaju velike mešavine. Međutim, u Bosni Bošnjaci nemaju toliko velike mješavine, osim Kelta, Gota, Ilira i Slavena. Kažem opet, Albanci neka samo zahvale Njemcima koji su ih častili sa tim da je to njihov ilirski jezik i da su oni ti koji su Iliri. Nauka ne govori tako baš, današnja nauka, ali da ne bi kvarili te ljudske odnose između nas i Albanaca, ja sad neću dalje, jer i nema ovdje niko sa kim bi mogao da polemišem oko toga. Evo Imenjak, ja bih samo dodao, profesor je u pravu, ja sam istraživao koliko sam mogao. Ja znam da oni prisvajaju Batona Desidijatskog sa kojim nemaju nikakve veze. Bravo. Čovjek je rođen u okolini Breze, živio je čitav život u okolini Breze. Brđavu je imao 5 kilometara, glavnu svoju od Breze, 5 kilometara, ja sam je locirao. Rimljani su tu tvrđavu i taj sam natpis pronađen u crkvi, u Saloni, znači tamo uzidan u crkvu, ja sam je dešifrovao sam taj natpis, doslovno je pisalo, sad ne piše, fale slova, herojska tvrđava Desidijata.
tačno tu je imao svoj centar vlasti Baton Desidijatski, 5 km od Breze. Znači, herojska Heros Castel Decidiatum. Na latinskom je pisalo. I uzedano je u tu crkvu, dobro. I tu je, znači, oni su njega smatrali herojem. I on, kad je zarobljen, on je odveden u Italiju, ali nije ubijen, nego je umro prirodnom smrću, tako navode rimski izvori. Da je za života bio poštovan, znači dok je živio, ali nije ubijen zbog tog otpora Ilira. I Iliri su uspjeli, znači, opet preživjeti i rimsku vlast. A što se tiče albanskog jezika, evo, nisam se njega dotakao, znači, samo nešto da zaključimo, latinski je mješavina drevnih jezika. Grčki je mješavina, otkud u grčkom 3000 bosanskih riječi. Ko je njima to iz Češke mogao doći, donijeti? To nije tačno. Nego Grci potiču u identitetskom smislu iz Bosne, a zadnji su bili Dorani. U historiografiji se navodi često da su Dorani zapravo oni koji su nosioci grčkog identiteta u kasnijem vremenu, otprilike od 800. godine prije nove ere. Znači, to je bilo mnogo jezika. Herodot navodi Feničani u Grčkoj. Međutim, šta se događa? Grci to često negiraju. Kao što Albanci prisvajaju Batona, on sebi proglasili nasljednicima Ilira zbog Teute i tamo, a Bardilis, što profesor kaže, to nije. Pa postojale su države i u Bosni. Nisu zavedene jer su Rimljani osvajali, znači, ono uz more prvo. Pa šta znači Baton? Evo, šta znači Baton? Baton je vođa koji nosi štap, dobio je ime po riječi batina. Taj štap je simbol vođe na zemlji, znači gotovo otkad postoje ljudi. Pa Herodot navodi da se u Libiji koristi za kralja titula Bat. Herodot prije 2450 godina. Šta to znači? A navodi da su iz proročišta Delfi, u proročištu Delfi, da su tom čovjeku rekli, sad će se zvati Bat. Pa otkud u Delfima Bat, a ovamo imamo Batona. Šta je bosanski Baton? Vođa koji nosi štap, to je zapravo kralj. Ali nema riječi kralj, ima Baton. Ima Baton. A Baton je ne samo kralj Desidijata u vrijeme pobune, nego svi Ilira koji su učestvovali u pobuni. I u rimskim izvorima se navodi jedan od naroda koji je najveće probleme pravio rimskim carevima su Desidijati. A njihovo ime doslovno sa latinskog znači Decidus, od zvijezda. Zašto od zvijezda? Pa zato što su crtali zvijezdu na stecima. Samo zato. Znači, crtali su oni sunce i mjesec, ali sunce jedno, mjesec je jedno, a zvijezda je mnogo. Zato su i nazvali Desidijati. Doslovno od zvijezda, znači. To su oni baštini, to su pred svi Ilira. Znači, da razjasnimo, albanska riječ za sunce i zvijezdu potiče od arapske riječi ali, što znači visoko. Znači, to oni mogu pričati šta hoće mi. Nek navedu riječ bašta ima li u njihovom jeziku? Nema. Ima li baština? Nema. Ima li bilo? Nema. Bijelo? Nema. Ima li dobro? Nema. Znači, njihov je jezik mješavina grčkog, feničkog, bosanskog, latinskog, možda i normanskog, kad su normani došli tamo, vladali oko 1000. godine. I svačega, znači, to je jezik mješavina. Znači, mješavina mnogih jezika. I to je izmišljeno, da, profesor što kaže, njima su Germani počastili. Oni jesu dijelom nasljednici Ilira, dijelom, ali mnogo manje nego Bošnjaci. Mnogo manje. I ne može se govoriti da je centar Ilirika, ko pogleda kartu Ilirika, sve mu je jasno. Centar Ilirika je Bosna. I u geografskom smislu. Pa ne može na periferiji jedne teritorije biti centar vlasti. Ne. Mi govorimo, znači, o vremenu koje nam je poznato u vrijeme Rimskog carstva i Grka.
Prvi car, poznati kralj je Bardilis, tačno to je tačno. A ovo pridržavanje Teute, Agrona i tako, to su, znači, postojale su države velike i postojale su male. Sad, neke su navedene, ali nisu sve. Nisu sve. Znači, to je problem. I pozivati se da je jezik njihov naslednik ilirskog ili da Delmati nose ime po albanskoj riječi Delma, ovca, to je smiješno. To nije tačno. U bosanskom jeziku, ko je ikad bio u blizini pastira, stočara, čobana, je čuo riječ kad on doziva ovce malja, malja. Malja, kad zove ovce, on govori malja. Znači, to Delmati nema da kako da je u albanskom Delma nastalo od bosanske riječi malja. I to je značilo ovca. I ovca je bila riječ, ali je i malja bila. Znači, oni doslovno Delmati značilo od ovaca, oni. Latinski de od, malja. Delmati, pa je u albanskom zapravo nastalo uz pomoć latinskog Delmati. Nije po albanskoj riječi Delma nastalo Delmati, to je pogrešno interpretirano, znači nemaju one ove stare bosanske riječi koje sam ja hiljade naziva sam proučio iz vremena Rimskog carstva i Bizantijskog carstva, gradovi koji su postojali prije Slavena, a to je besmislica, nije Skadar. Znači, ja znam šta znači Skadar. Ako Bog da, kad izađe nova knjiga, pa ćemo razjasniti. Ta riječ je donešena iz Bosne i taj grad je dobio ime iz Bosne. Jer u Bosni postoje Derbani, na Kosovu tamo profesore Dardani, Dindari i tako dalje. Ovdje ima 10 puta se ponavlja, da ne kažem više. I samo u Bosni postoje ta imena višestruko prisutna ilirskog jezika i bosanski jezik ima te 10 riječi od jedne riječi. Oni nemaju ni jedne. Oni imaju sunce i zvijezda po arapskoj riječi ali. Ali znači visoko. Jer sunce je visoko i zvijezda je visoko. I grčki jezik ima riječ znači isto prema arapskoj riječi ali, a to su im donijeli Feničani, koje oni pokušavaju sakriti da su oni potomci Feničana. Znači u identitetskom smislu iz Bosne, ali 40% otprilike porijeklo, pa možda i više Grka se vezuje za arapsku haplogrupu, jer znači, to oni ne spore, ali međutim, Herodot navodi doslovno feničanska mjesta u Grčkoj, znači prije 2450 godina. Feničani, doslovno. A da ne ulazim sad u grčke nazive za kraljeve, za krunu, pa to je sve iz Bosne. Sve je to iz Bosne. Jer bosanski jezik ima riječi koje se mogu pronaći, znači, da ne kažem, na više od pola svijeta. Jedna od njih je ban, čuvar, doslovno čuvar, znači, pa od te riječi je nastalo najmanje 10 riječi u bosanskom. Naprimjer, je nastala riječ Stefan. U starom jeziku steban, to je značilo kruna. Stoji na banu kruna. I to je ime Stefan. Znači, oni ne mogu objasniti ime Stefan preko albanskog, to je besmislica, ne mogu ni preko grčkog, ste ne znači ništa, fan ne znači ništa, ali je steban, stoji u bosanskom, drevnom bosanskom, znači govorimo o vremenu 1000 godina, pa ako hoćete i prije Ilira. To je jedan jezik koji se raširio, da ne kažem na pola svijeta. Znači, jedan jezik, i u Italiju se širio, i u Grčku, i u Bugarsku, među Tračane, i među ljude koji su poznati kao Slaveni, a oni se nisu ni zvali Slaveni, nego Vindi, pa onda Germani, pa onda oni što su poznati istočno. To je jedan bio jezik.
jedan jezik. A ovo, profesore, dozvolite mi samo još, ovo njihovo ime Albanci. Nije problem. Albanci. U bosanskom jeziku bila je značilo bijela. Znači ja sam u knjigama naveo, pa ima nekoliko stotina naziva mjesta, izvora voda, rijeka, planinskih vrhova, planina, bjelašnica i slično. To su stotine naziva. I stotine naziva sa riječju dobro, koja je postojala u jeziku Ilira. Sigurno, jer za sve to ja pronađem dokaze u ovim spiskovima, znači iz vremena Rimskog carstva ili knjigama nađem identične riječi. Kad se čita polako i u grčkim, znači bizantijskim izvorima, da ne kažem u vremenu Homera. Pazite, Homer navodi riječ hora u značenju dobro. Samo bosanski jezik ima riječ hora u značenju dobro. Nijedan drugi na zemlji nema. U grčkom ima 10 riječi nastalo te riječi, ali nijedna ne znači dobro. Pa i riječ zemlja, na primjer, nastala je od toga, ali nema hora, on doslovno piše hora. Ili riječ plata, pa to je bosanski jezik. Te riječi su bosanskog porijekla, koje su još korištene u njegovo vrijeme. Znači, išao sam tamo na engleski, oni dobro predvide šta znači, ali ne mogu je objasniti. Da su čuli da se može bosanskim, vjerovatno bi napisali. Ima u tome jeziku, to je ilirski jezik zapravo. To je nesporno. I pape i srednjovjekovni italijanski pisci taj jezik nazivaju ilirski, bosanski, slavenski, jer iz Bosne su jezik dobili i ti Slaveni što su bili poznati pod imenom Vindi, a ne Slaveni u Češkoj. Znači, to prisvajanje ne vodi nikud. Njihovo ime doslovno znači bijeli. Bijeli, jer su oni potomci Ilira. Iliri su nosili bijelu odjeću. Striktno bijelu odjeću. U Bosni je ona danas ostala kroz one vunene čarape. Ako ste vidjeli, čovjek u sred ljeta nosi vunene čarape. Ja imam jednog prijatelja, on to nosi. Kaže, najugodnije u tome. Ja gledam u njega i dobro rekao. Vunene čarape bijele, odjeća bijela, znači sve je bijelo. Moj amidža je govorio, one čuvaju noge. Pa i on to kaže. Za bijele čarape. Vunene. Oni su zadržali onu kapu bijelu, jel tako? Neki. Dobro, sada i za kapu relativno je. Kapa je došla iz Palestine. Čalma je došla od Berbera. Najstarije pleme. Da. Berberi, kad pogledaš sliku Berbera, mislit ćeš da je to neki pešteras naš, sa naših planina. Da. Pa mislim, eto, samo da kažem da njihovo ime potiče iz latinskog jezika. Bosanska riječ bila, u latinskom je postalo alba, i onda su oni jedno to pleme ilirsko iz Bosne nazvali Albanoji, jel tako? Albanoji. Hvala Samire. Ma eto malo da znam ja da oni prisvajaju zato što ovi naši predstavnici šute. Nažalost. Na sve šute pa onda daju. Najgore je što naši historičari zbog svojih radnih mjesta zaboravljaju i ko su i šta su. Tako je. Dobro. Hoćemo sada pustiti ove što traže da se ubaci pa da... Pustimo koga god hoćeš. Evo idemo sad, jedan po jedan. Mogu da sam reći Samir nešto, Samire? Može, bujno.
Ovo me dole Samiru. Slušaj, ja znam turski perfektno pričati, to mi je kao materni jezik. A Koji jezik? turski jezik. Turski, aha. Da. Turci su uzeli mnogo starih bosanske riječi. Ja sam to primijetio, imate pričaju neke Mogu ti riječi. predložiti, izvini što te prekidam, da napraviš spisak i da pošalješ mom imenjaku, pa nek negdje piše kad već, izvini što sam tu povrijedio. Malo slobodnog vremena, napisat ću ja to. I objavi tamo negdje, nek ima negdje, nek piše, eto. Daću ja Samiru to, poslat ću me preko poruke, preko Whatsappa, nešto ću poslati. Dobro. Evo ovako, pustit ćemo Piero Enver dobitak, neka vam bude prvi. Bujrum, alaikum selam, dobro večer, Sunshine. Neka vam... Dobro večer. Alaikum selam, alaikum. Alaikum selam, dobrodošli. Pa ima neke male kontradikcije tu tim imenima koje on pominje i tako. Naprimjer, kao plata nije postojala uopšte kao riječ prije salarija. To je jedno. A što se tiče svih prepisa, nije bila množina ni jednina. Kao što nije bila ni u jevrejskom pismu. Jevrejsko pismo je bilo suzbijeno sa latinskim zato što je Rim vladao svijetom i to se proširilo da bi se suzbio jevrejski jezik. Jevrejsko pismo je starije od latinskog. I u 4. vijeku je počelo da se piše Biblija i sve ostalo što se tiče kršćanstva. Bilo je zabranjeno do 4. vijeka da se spominje uopšte kršćanstvo, Isus i tako te stvari. Tu nije postojalo kao riječ uopšte, nije bilo ni savršenstvo kao riječ, nije bilo svemogući kao riječ, nije bilo mnogo riječi, nije postojalo uopšte. Dok se iz latinskog nije pretvorilo sve u ove riječi koje dan danas imamo. Što se tiče Albanaca, oni potiču iz Barija, iz Italije. Oni su prešli preko Jadrana i otišli su u Albaniju i tu se stvorila Albanija. U Bariju se priča još albanski jezik dan danas, imaju svoje, kako da kažem, šta ja znam, svoja društva i sve ostalo. Sva poznata mjesta u Italiji, parkovi, vile, to su sve Albanci. Sva imena albanska su tu. A što se tiče 4. vijeka, to je samo produženje. To nije nikakva vjera, to nije ništa, nema veze ni sa Isusom, ni sa ničim. To je samo jedno produženje starog Rima. Jer ako budete vidjeli da je Konstantin napravio crkvu oko Isusovog groba, značite da je on bio imperator i da je napravio Vatikan. Uložio je sve pare u Vatikan. To je samo jedno produženje rimskog carstva. I to je vjera koja nije uspjela. I onda je došao Allah i to je sve riješeno. Zato što je on poslao da se ne vraćamo faraonima i ovim iza faraona koji su vjerovali u sunce, koji su vjerovali u šta ja znam neke stvari, koje je Bog koji ih je poslao nije bio zadovoljan sa tim dok nije došao Allah. Zato se Kuran nikada ne mijenja, nikad se ne mijenja nijedan zarez i sve su riječi ostale iste kao što su bile. Dok se Biblija popravlja, dok se Biblija namješta, dok se Biblija crta, dok se Biblija piše kako ko hoće i kako ko želi. To su pisali kraljevi, neke vojskovođe, dodavali svoje što su htjeli, tako da Biblija ima sve što nema veze sa Bogom, i tako to. Eto, samo sam htio da napravim jednu malu ispravku, jer nemojte da Ništa. Ima riječi koje nisu uopšte postojale. Ne, kaži. Pa evo, da ne bude nejasnoća. Da riječ plata nije postojala, to je, mislim, evo o čemu se radi. U engleskoj verziji pjesme o Demetri, koja se prepisuje Homeru, doslovno piše riječ ploutos
i ljudi koji su znali, koji su preveli sa starogrčkog na engleski, su u zagradu stavili personalizirano bogatstvo. Je li to plata? Ma ne postoji plata kao Ne postoji plata. kad vi kažete, znam ja šta je problem. Problem je negiraj sve što je bosansko, ja vas razumijem. Mi smo dobili jezik maltene preko latinskog. Ja vas razumijem, otišli ste tamo na Bibliju, nije tema Biblija. Ja vama kažem da je riječ navedena kao personalizirano bogatstvo, u prijevodu ljudi ne znaju šta znači. Ima riječ hora. Znate li vi kako šta znači hora? Gdje ima riječ hora? Ima li u latinskom? Forma plaćanja. Forma plaćanja je izmišljena u starom Rimu, nije bilo uopšte plaćanja. Ja vama govorim o riječi platiti, znači ja govorim vezano za korijen taj koji postoji. Personalizirano bogatstvo. Ako ljudi koji su znali starogrčki su naveli, ja vama kažem da se jezik šivio i mi dobili jezik iz Italije. To je besmislica. Pa mi ne govorimo latinski. Ne kažem ja da je jezik iz Italije, ja nisam ni spomenuo odakle dolazi jezik, izvini. Pa rekli ste nešto latinski, spominjali ste. Pa nisam, zato što je prva forma plaćanja je salarium, zato što se plaćao sa soli. I to su Rimljani izmislili da plaćaju vojsku sa šakom soli, šta ja znam. U ovom stilu pjesme od Demetra se govori o plaćanju. Zove se salarium, ne znači plata. O sredstvu koje će mu omogućiti... Plata je južnoamerička riječ. Dobro. Ja vama govorim šta piše na engleskom, znači prijevodu ljudi koji su prevodili, vi me sad govorite da nije postojala riječ, pa nije ni Bosna onda po ovama, jer mi smo naučeni, šta god drugi kažu tako je, to je problem, ja to ne mogu ispraviti. Ma nije problem, kako je problem, ja tebe razumijem. Ne možete riječ baton vezati za latinski jezik, ovo što ste. Ja govorim da su jezici nastajali hiljadama godina. Nije nastalo, nisu jezici nastali odjednom. Nisu jezici nastali druga riječ, kao što je Elohim i tako te riječi. Nemojte to pa dobro, ovo za hebrejski ne ulazi, nije to tema. Elohim mijenja ime da se zove Bog. Ma da, tako je. I to kad ti kaže kako se zemlja se zove sasvim drugčije. Dobro, nije hebrejski. Sa jevrejskog pisma. Kad ste spomenuli hebrejski, nije to star jezik, mislim, on je daleko mlađi od jezika Ilira, hiljade godina, to se ne može porediti, mislim. Znači, doslovno, kuranski izvor, sura El Bekare, Jevreji su nastali u Egiptu kao narod. Ja to ne mogu negirati. Doslovno ima ajet iz kojeg je jasno gdje su oni nastali. Znači, i došli su u Palestinu i zatekli su mnoge narode. I u Kur'anu piše da se nisu smjeli boriti za vrijeme Musaova protiv tih naroda, pa su za vrijeme onda Davuda, alejselama, napali na te narode i onda su zavladali dijelom teritorije i onda je politika uradila svoje i onda se po kršćanskim izvorima navodi da su prvi ti velikodostojnici kod Jevreja nisu uopšte bili Jevreji, nego da su bili od naroda koje su oni zatekli tu, da je to preko politike odrađeno i tako dalje i tako dalje. Znači, govorim i o Jerusalimu i okolini. A on uopšte, taj jezik nije star. To je natureno da se ponizi arapski jezik, da vam ja kažem. Besmislica je da arapski nastao prije 3000 godina. To su nebuloze. To je iz Evrope nametnuto da se dokaže da je hebrejski jezik stariji od arapskog. To uopšte nije tačno. Hebrejski je jezik bio velikom većinom zaboravljen kad su Jevreji odvedeni u Babilon. Znači, odvedeni su u Babilon, jedni su ostali, posle je mržnja bila kad je Nabukodonozor odveo, znači kad su vraćeni, onda su oni mrzeli, a nešto su ostali. I oni su izgubili jedan dio svog jezika. Ja uopšte ne spominjem jezik. Ja pričam o pismu. Dobro, nećemo onda dalje, dobro.
To je sasvim različito, jezik i pismo. Dobro, sada. Da vidimo, ovdje imamo još neki mali mrav. Da vidimo, ima li neki pitanja od njega. Da vidimo, hoće luć. Prihvatili smo, ali ne vidim da ulazi. Ulazi. Međutim, nešto ovo potraja. Imenjak, dok ti čekaš, Kaži. gledaj, ovdje sam htio napomenuti. Ovdje se radi, znači, na primjer, jedno dijelo De Lingua Latina napisano prije 2100 godina. To u Bosni vjerovatno nije poznato. Ili je jako mali broj ljudi upoznat. Doslovno piše da Grci koriste za riječ ljiljan leirion. I sad, ja razumijem da neki Bošnjaci ne mogu prihvatiti da je taj Ilir koristio ljiljana. I oni prihvataju da je nama ljiljan došao iz Francuske. To su smiješne stvari. A najstariji dosad poznati ljiljan pronađen na Iliči star 2000 godina. Ili ljiljan u mozaiku grada u Makedoniji koji se zove Stobi, ima ljiljan u mozaiku. To su pripadali ljudi Ilirima i koristili su taj, pa kod Bihaća je nađen iz 4. vijeka i tako dalje. I sad ja razumijem da postoji dio Bošnjaka koji će to negirati. Da su Grci tako zvali ljiljana po Ilirima, da to nije njihov simbol i tako. Ja to ne mogu pomoći. Mi imamo problem kao narod. Neki narodi u susjedstvu na mitovima grade historiju. Mi imamo dovoljno elemenata, znači da možemo proučiti svoju historiju iz izvora koji su relevantni. Znači, ne možemo mi sad reći taj što je Marko Terencije Varon pisao porijeklu latinskog jezika, to nije tačno. To se ne može, to je neozbiljno tako. Ili da možemo negirati da Grci potiču iz Bosne, a u Bosni postoji danas legenda da su u njoj živjeli Grci. To je, nažalost, u Bosni u jednom dijelu sve smo mi dobili kao sa strane. A to što su ljudi crtali sunce, mjesec i zvijezdu u vrijeme Ilira, pa i u srednjem vijeku dobri Bošnjani, ma nije, to je slučajno, sve slučajno kod nas, kod jednog dijela naroda, nažalost, sve je slučajno. Jer oni dalje vjeruju da negdje tamo u Beograd ili Zagreb treba neko pisati nama istoriju. I samo je istina ovo što profesor kaže, Germani što kažu, to je natureno u vrijeme Austrijskog carstva. Zbog poniznosti susjedni historiografija nama je nametnuto, šta oni kažu to je istina, ne šta vi kažete, ne, to nije. I onda sad je problem, znači, objasniš nešto, da postoje riječi koje su zabilježene u prahistorijskim, nije to postojalo zato što nije u hebrejskom ili nije u onome. Pa koji je jezik mjerodavan za te takozvane indoevropske jezike? Koji jedino bosanski jezik ili jezik Ilira? Jedino je on mjerodavan da se tumače drugi jezici, bez obzira kako neko mislio. Jedino je on veza i latinskog, i slavenski, i germanskog, i grčkog, i albanskog. Jedino je on veza. Jer ime Bosna, ja sam govorio, ime Bosna je staro 1000 godina. I besmislica je da je nama neko donosio jezik, mi smo, to nije tačno. Nego su ljudi, to su baštini koji nasljeđuju. On nasljeđuje i simbole, i ime mjesta, i ime rijeke, i ime jezika. Ljudi koji nasljeđuju. I znači oni su se širili i po Evropi i tako dalje. I nosioci, znači, identiteta su ilirskog su Bošnjaci. Znači, nije moglo, ne kažem ja da u bosanski jezik nisu ušle stotine
ili jedan dio riječi gotskog porijekla, slavenskog, avarskog, da kako da jesu. Ali reći da su nama Slaveni donijeli jezik, to je besmislica. Kad postaviš pitanje otkud ova riječ, to je problem kod jednog dijela Bošnjaka. Znači, problem da se suoči sa istinom, nismo nas drugi, što kažu, uzdizali u visine, nego su ljudi držali se onoga što su naslijedili. Da napomenem da mnogi jezici u Evropi imaju sličnosti s arapskim. Otkud to? Nemaju sa hebrejskim. Jer je nametnuto u historiografiji sve što na zapadu kažu, to je tačno. Pa mladi arapski veli jezik prije 3000 godina. Jer to je cilj, međutim, arapska, nažalost, historiografija je na tako niskom nivou da oni ne mogu uzeti knjige iz vremena Rimskog carstva pa vidjeti koja je to, ili vremena Grka, koje su to riječi preko Feničana, imena mjesta nastala, koji su to riječi u grčkom jeziku nastale preko Feničana. Nije to baš tako, u Evropi se uvijek želi stvoriti, mi imamo nešto originalno, pa imate iz Bosne. Megalitska kultura je donošena iz Bosne u zapadnu Evropu i srednju. Znači, nije to tako baš bilo kako oni nama predstavljaju, jer mi uvijek imamo jedan dio naroda koji vjeruje tamo nekome, ne vjeruje nekome ko je u Bosni nešto napisao, otkrio i spremni su negirati, nažalost, sve. Dobro, imenjače moj, sada da vidimo ima neko da želi da nešto da pita, bilo ih je koji su zapitkivali cijelo vrijeme u početku, evo sada je vrijeme da pitate, ako imate pitanja, pitajte, ako nemate, onda da završavamo live. Odnosno, završit ćemo temu, a poslije će biti samo obična onako diskusija, neće biti ništa vezano striktno za historiju. Pa, Bujrum, izvolite. Vi što pišete u čatu, ako imate neka pitanja, sad je vrijeme da pitate. Mislim da je sami bio veoma korektan, znači dovoljno je rekao, eto, ako imate šta da pitate, sad pitajte. Pa napiši tekst, eto, nije problem. Samire, Molim. Ja sam negdje čitao, ne znam gdje sam to čitao. U Austriji imaju stare mape u Bosni, stari kako izgledala. To sam negdje čitao bio. Tačno. Ako je to tačno. Granice sadašnje Bosne, sada posle rata kad je bilo, baš su pomogle te mape iz muzeja iz Beča. Ja znam da ono hoće da se vrati Bosna. Na osnovu toga je dobijeno ono selo koje je bosansko, a nije u Bosni, nego je u Srbiji. To sam čuo. Baš na osnovu tih mapa. Prema tome, postoji jedan problem, a ja stalno govorim o tom problemu. Problem je što je naš narod naučio da historiju piše Ćirković, da historiju piše Džaja i tako dalje. Međutim, oni sa našim imenima, Bošnjaci, oni neće da se upuste u negiranje čast pojedincima. U negiranje svega onoga što je lagano, što je pisano na uštrb njihovu, a na štetu našu. Ljudi moji, pa mi tek u 20. vijeku mnogi saznaju da je, običan primjer uzimam, da je Mehmet Paša sin Džemaludinov. Da veze nema sa Andrićevom bljuvotinom na Drini Ćuprija i tako dalje.
To je problem. O tome kad počneš da pričaš, onda se javi ni 10. Ja se sjećam prije 15 godina, samo još ovo i neću više. Prije 15 godina, posle izlaska moje knjige Bogumil iz Sandžaka, kada sam tada na jednoj tribini jer je jako bilo interesantno to je bilo nešto novo, nešto ja sam onda rekao, znate šta gospodo, ali ja imam dokument u kojem stoji da su u mom Sandžaku 1907. godine govorio bosanski jezik. Jednog dana kad budem štampao knjigu, taj dokument ću priložiti u toj knjizi. I normalno, posle sat i po vremena mog izlaganja, ja isto ovako dam da pita ko šta hoće. Ustaje momak i kaže meni, oprostite, ja moram samo nešto da vam kažem. To što vi pričate nije tačno. Jer ja, kaže, moja je supruga završila, ona je profesor srpskog jezika, ona nikad nije čula za to, a i ja isto također nikad nisam čuo da se govori o bosanski jezik. Ja samo izvadim onaj dokument, dam kolegi tu pored mene koji je sedeo, molim te, reko, pročitaj ovo, da ne misli da ga ja nešto. Čovjek je samo seo i dan danas, verujte, kad se sretnemo na nekim promocijama ili ne, on kaže oprosti, onda stvarno nikad ništa nisam znao. Tako da nije to čudo. Nije čudo, Samire, ni mnogi ovo što ti govoriš, što sam ja govorio za Sandžak. Nije čudo jer to je nešto novo, ali Bošnjaku je najteže da on menja u svojoj glavi ono što je on učio u školi. To je problem. Pa profesore, slažem se s tim, znači vidio sam to što kažete, osjetio sam... Nemoj da se sekiraš, teraj ti svoj posao, to je dobar rad što ti radiš, sigurno, teraj pa... Htio sam reći, osjetio sam, da. Ako se ne slažeš sa mnom, sedni pa napiši, daj dokument ti svoj. Tako je. Ne ubeđujem se ja puno sa pojedincima. Ne. Da, ovo što ste rekli najteže je prihvati, znači ako je neko pisao nešto... Mnogo je teško prihvatiti. 2800 godina, ne, moramo to negirati, jer tu isplivamo na površinu mnoge stvari. Ja sad evo navešću samo jedan primjer, već sam prije navodio. Imenjak, oprosti, samo nešto moram napomenuti. Tema je indirektno povezana. Ime Bosna ima u Bibliji. Evo, ime je Bosna. Sad, hajde ti nekom Bošnjaku objasni, nekom, da su ljudi iz Bosne prije približno 4000 godina preko Bosfora prešli i osnovali, u Bibliji se spominju pod imenom Hetiti. Doslovno znači oni koji žive u zemlji Hati, jer su prije njih živjeli, prije ti Ilira, su živjeli narod Hati u Anadoliji. I kad su došli ti Hetiti, koji su povezani sa Ilirima preko ilirske zmije koja se u natpisima kamenim spominje Ilurjanka, osnovali ogromnu državu i borili se tamo 100 godina sa Babilonom, sa egipatskim faraonima i tako dalje. I hajde ti njemu objasni da su ti ljudi Iliri, koje Biblija navodi pod imenom Hetiti, jer nisu i naveli pod Iliri, jer Ilir znači uzvišen čovjek. Znači, to ne znači Hebrej ili Jevrej, to ne znači.
Ali Ilir znači uzvišen čovjek, kojeg se poštuje, koji ima čast. I da su oni došli u Siriju, i da su oni došli u Libanon i u Palestinu i spominju se na svim tim područjima pod imenom Hetiti. I da su dali ime zemlji Basan. Znači južna Sirija, sjeverni Jordan, i imaju kameni spomenici u gradu Bostra, međutim nisam uspio prije vremena Rimljana da nešto to istražim, jednostavno nije dostupno, u Siriji je bio građanski rat, tako dalje. Dali su ime toj zemlji Basan. U arapskim izvorima ona se spominje pod imenom Basan, a u rimskim Basan i Basanitis. A u Bibliji, koja je pisana oko 600. godine ili kasnije, prije nove ere, Stari Zavjet, spominje se pod imenom Bašan. I ja sam to istražio, toponimiju te zemlje, i ne samo u tom Basanu. Znači, postoje nazivi i dan danas koji su identični, gotovo identični sa onima u Bosni. Sad to djeluje začuđujuće, ja znam da će neki Bošnjaci, nema nije, to je slučajno, pa je, sve je slučajno. A ne mogu ja negirati u Bibliji šta piše ime Bašan. Sam izvini što se prekidam, Samire. Može. Ja sam to našao u Bibliji u Basanu, nisam znao o čemu se radi, gdje se to nalazi. Pa mislim, da, recite. Slušaj, da te pitam sad, ti imenjak pričao nešto o meni, neke stvari. Pa nije, mislim da nije, pa makar. Samire? Kaže. Recimo privatno ono što sam ja pokazivao. Pa pričat ćemo, ja imam privatno, čućemo se mi poslije ovoga live-a. Pričajte o toj temi što sam ja ti pričao. Da. I što sam ti pokazao. Naravno. A ti nemoj javno ništa o tome, znači... Ne, zato kažu pričati istinu. Drži to u tajnosti, to nije za javnost. Znam. I samo da završim, i znači, otkud ti identični nazivi, gotovo identični, u Siriji, u Jordanu, da ne kažem, tamo u Jerusalimu, identični sa onima u Bosni. Znači, nisam ja pisao imena ilirskih naroda što je nabrajao profesor tamo na početku, nisam ja to pisao, to su pisali Rimljani. Mnoga od tih mjesta postoje i danas u Bosni. Znači, ja neću sad otkrivati, ja sam i otkrio, ako Bog da će izaći u knjizi, pa će biti negdje zapisano, to je drugo. A ne može to biti slučajno, nisu ljudi živjeli, nama se naturalo se 150 godina. Da su Iliri živjeli na toj teritoriji, nikud nisu mrgali, svi su dolazili, palili, pljačkali, ubijali kako ko hoće, ali to nije tačno. Kako god su ti narodi putovali, drevni, putovali su mnogo prije njih Iliri. I znači ti Hetiti, koje Biblija spominje pod imenom Hetiti, ne ja, nego Biblija, su dali ime toj zemlji Bašan jer je sličila Bosni. U Bibliji se spominju bašanski bikovi, bašanski hrastovi i tako dalje i tako dalje. Znači, dali su ime novoj zemlji, ona danas nije takva. Kad se gledaju karte, više izgleda na polupustinju neku. Međutim, u to vrijeme nije to bila polupustinja, nego je bila zelena zemlja, plodna, rijeke, jezera, šume, travnjaci i tako dalje i tako dalje. Znači, to je pisano otprilike 600. godine prije nove ere. To ime odnekle je donešeno, kao ime grada Bostre i tako dalje, imena nekih rijeka i tako dalje. Znači, ostali su nazivi. I ovo što je profesor spominjao, genetičko porijeklo, pa tamo i dalje žive ljudi sličnog genetskog porijekla kao i u Bosni. Znači, Sirija, Irak, Jordan, čak po nekim kartama, po nekim istraživanjima u Egiptu ima.
Znači nisu ljudi Iliri koji se zovu Iliri, nisu oni živjeli na jednom mjestu, nego su se širili kad nisu mogli sraniti stoku. To je razlog njihovog iseljavanja. I to ime Bosna je prisutno do Indije i Pakistana. Znači nije neko tamo u Indiji rekao, sad ćemo mi se zvati Basan ili Basant. Sad ćemo tako. Nije to tako bilo. Samo znači je tu poenta što ime Bosna ili Basan ili Basant je izvedeno od riječi baština, što znači u drevnim jezicima bast ili baštu na akadskom znači čast. I opet kažem, veza je arapski jezik beset, što znači pružiti, indirektno dati, pokloniti, darovati i tako dalje. To je ova naša riječ baština, jer baština je ono što se nasljeđuje. I samo ima bosanski jezik. A ime Bast je rašireno na više od pola svijeta. Toliko je imenjak da neke stvari se radi. Evo, Žarko ima jedno pitanje da ovo ljudi. Dobro, hvala. Da li se ja čujem prošlo s Bosne? Čuješ? Hajde, reci. Salam alaikum, dobro večer. Dobro večer. Kao i tvojim gostima, Samiru i profesoru i ovome Turčinu. Stvarno ste momci dobro, lijepo vas slušati, uživo sam stvarno. Ali, šta da kažem, jednostavno, sa Samirom se slažem, s profesorom, potpuno sve je to tako kao što kažu, ali jednostavno mi sad moramo pronaći neku alternativu. Jednostavno postoje, znači, ostaci pored Breze, znači kasno antičkog kompleksa iz kojeg stoljeća, 5., 6., 7., koji. Ali jednostavno koliko mladi zna za to. Da ne govorimo o osnovaca. Znači mora se neka atmosfera napraviti, mora se neki program napraviti da jednostavno da se napravi, da se ožive te stvari. Na neki način u ovom stoljeću da se ožive zastave, bedževi, razumiješ me? Jer to bi možda moglo malo da potakne i svijest i onda da se malo čita, istražuje i tako dalje. Ja ne znam stvarno, to je veliki problem gdje mnogi upravljaju sami, mnogi kažu ovdje šta mene to interesuje, zanima, to je prošlost, to je bilo prije par hiljada godina i bla bla bla. Evo danas imamo problem sa Semiru, danas su zabranili znači Semiru da otkopava piramidu sunca. Znači država je to uradila. Zašto? Postoji zašto, sve ima zašto. Znači, to su stvari gdje jednostavno ne znam, ja se nadam da ću doživjeti ja sam relativno mlad čovjek, da ću doživjeti da će to da zaživi, da će to da krene, da jednostavno da više, da budemo svjesni ko smo i šta smo i kojeg porijekla i da smo mi domicilni, da smo mi tu gdje smo bili naši preci, znači hiljadama godina, a ne da smo mi nastali od ovoga ili od onoga ili ne znam više šta i da smo kao ja stvarno ne znam. Ne mogu da jednostavno žao mi bude ovako kad slušam ljude koji dosta poznaju ove stvari, onda budem tužan, baš budem tužan. I onda sam ljut što ja nisam do jučer znao, dok nisam došao na ovu platformu i slušao ljude poput vas ovdje, nisam znao gdje je od mene relativno blizu je ta bazilika pored Breze, ja nisam znao. Ja bi se sad sve šakama u glavu udaru. Vjeruješ mi, Samire? Šakama bi se u glavu udaru. To je strašno, čoveče. I onda nam je kriv neko u Albaniji što kaže da smo mi nastali od Albanaca, da su Iliri, to jest Albanci, jedino Albanci, sve ostalo i tako dalje i tako dalje. Nije nam niko kriv, sami smo krivi. Vidi, sad je... Evo, samo da završim, molim te. Znači, evo ljudi tako pričaju, znači ovo treba da platiš da slušaš, da platiš životom, krvlju. Ali gledaj, nas nema 20 ljudi ovdje, ovo je strašno, ovo je strahoba, nimamo problema.
Nešto nije u redu s nama. Ovo Ja sam se- maksuz ušao, ja u toku Ramazana ne palim live, ne ulazim nikako na ovu platformu, ali kad si mi napisao, ja sam rekao ja moram doći slušati ljude i hvala im još jednom što su došli ovdje i izdvojili svoje vrijeme dragocjeno da ovdje pričaju, da mi slušamo. Ja ne znam, toliko od mene i hvala još jednom, momci.